Ka Khasi Jantia Fresh Vegetable Supplier Association harengkat ke Jitelang bat Ketenan Agriculture ka FKJGP Central Body ha kasi thot dieng kalalum ya kejelang bat kinong ilam senong kinong rem ha kesnong maulungan ha kini kejelang lawan ru banedon lang do ameli MDC kenong krem kutansi ba lambor malngiang ubadi ru chairman ke State Planning Board chong ke sarkar jela Kid khot ka association kilapan pau ba kajing kalong ba kimyo manra ikispo kisambai sekinong rem na kajing bomla banyo karpas wala ka sarkar ka dap ban permana baladap ban penjensuri kinong rep naki kendon penjari lockdown. Nak kaling he jong kecing terang ini ka Khasi Jantia Fresh Vegetable Supplier Association bat ka FKJGP Agriculture Central Body ilasna igane ka statistik data nomor kane kamdir tan ka cimunto jong rep kane ro ki nam khai ro ki dan kam ya kane nomor ba khem statistik ngeli dewa kuno ya ka meni kosturi na ka kudau kumolong nata mana kadai langba kecing bundan ka kudau ka biang bundan kata ka mini kosturi ka biang ha ka cela jeng yi kidong khai ngai dai ro li thit motor na do boy ta poi nai lockdown no south way seno parat ka ma support da ka pho cha da ka kadagalat bun hanrei kidong khai nali nai smau tung setiap kasur kano ki pangmian kinong ria puntai lo pe lami lithi chukno ke nabatang le bathi nyo rapnya yo kudam rumbu sira subu ke kudam kaba wan slap la rak wa kudam ro khamchur li slap te nagling ji la pangkha khang ye kanai ni tres tom lang benyo kanai ga statistik hadin kata ngi ngintepken hadu kano dan kamar ngai atau galaknya menpulut tengah celal jam nangi hab supply sabar kadung ta silong leng nong khai leng nong riap leng sarkar leng hai umda na ya te kat bala hai la pangkre gnai khang benyo ya ga statistik aman lak sinong badan nong riap kano kita nong riap kano ki pemi kano akar ki riap ucing thung ya ki riap te ni hab sim khi hai gnai berpat lang pe sia por khat ki dekat ni sim khi lang bagi la ikran ro long meeting kalian ni la ikran ro ya nega statistik bagi denkam Mbak Adin kata ini kecing mentai jong noriap ro ngelak bersuara ke dia ka sarkar. Siapa kiwi jela ki pamarjan. Macai dia kata hai bagi kong tu. Terhandai mentang kot kum kecing sutu macai piro pi siang kita. Bakabaya mentang piong bagi mio lat dan supply user siapa? Kabaan kalong banara user banara ya kasbo kisambai nabar bang poi pat sianai. Macai dia kita ki benta ki ba. Aku akan kian hangi report. Dan nakaling ke jonga ngasoban petpal tangan ni. Bah hapren jong ke jingdan jong kani ke lockdown. Kamut kani ke ka emergency hapo kari. Banong ban palat patha ba chomai pa palat lut ya ki kali kit mar. Kiban supply katara banora jingya. Bangi ha bandon ya ka target. Katno kali sisngai ke ba phimut ban chalan sabar. But minta ban pelat ro kan kami lepas. Baun chu ai pas pathar kum to ro mla. Nama nam thiang no koi ka state ro un sabu ka jingkelai. Mi ha ban ekren dirta jing sisia. Minta lagang i pelat mai ro kamut hang thiau. Kan ha dan lepa ka jing so jumot bat ki. Ban sini ka man po. Kiwi ki jaga. Tamkut tang nai bo pinira na mario sabat no stem tai. Tengah syukwa ban pasyat akan po nakaling kejungan ngan penle sitom na benta banyo bapini apano ya kamar kabla man menta ban salam. Nasai kita ya ban kam. Telaga pimyo ban salam nakaling po kamut kinong rep public raya. Ndol na su nakawing nga nangay. Namar ba kanay ka lockdown kanay ka jingkhang ngan oy pay kamday ka ban kut no tamanta. Ngapit kanay ka baning jarang ba. Katkum ka report ka bang ipet. Dari hamar kata benta kabang eskwa ban penpau siapa ban nakaling ke jonga ngan le borma ngan pensngo bat ke jingtho jonga hadin ba mapai pin ai sanga ba kita kata kali kan le ha ka sisngai nang habyo kata masal nang imyo kata kan sito kanang bangan yo ban penbet ro bagin issue ki pas tengah sai ka association hang nei ko mga pet ke Khasi Jantia Fresh Vegetable Supplier Association Ngatrai mo pay pila im igani kam pila kam sutu ba. Lagalong people lay sangkalina, people lay sipo kalina. Ngatrai kam tu kam ba mo pay.
batai mo phei nga kat no kadon kam pen pang ha ka jing tho ka ba ka sithi phin sapha sanga bang idon kam kat ta kali ha sis ngai bang ka soka kat plat bangin pha igini gi mar kata ka de gawai ko ding kong do kata hable amle anta ka mut kan chitong